Šta radi tata Marko? Tata Marko, ti si, tata Marko. Šta to radiš? Tata Marko, šta to radiš sa Snupijem? Lele, gospodarice. Lele, Snupi mi je upravo čistio noge. Ajde, Snupe, nastavi. Dobro, gospodaru. Tata Marko, pa ne možeš govorit Snupiju ko da je sluga. Lele, vidi me, vidiš da mogu, vidiš? Jesi gotov, Snupi, s nogama? Jesam, gospodaru. Dobro, Snupi, izvoli mi napraviti cornflakes, brzo. Dobro, gospodaru. I da nije prehladan, ni prevruć da bude taman. Dobro, gospodaru, idem. Lele, vidiš da mogu. Tata Marko, to nije lijepo, ne možeš Snupija testirat ko Snupu. Mogu, ja mogu i hoću. Baš mi je zgodno. Čisti mi nogice, nosi mi kavicu, kaj god žel mi napravi. Vidi ovo sad. Snupi, gdje ima cornflakes? Idem, gospodaru, idem. Evo cornflakes, taman za vas cornflakes, gospodaru. Nadam se da će vam se svidjet, gospodaru, nemojte se derat. Da probam sad. Lele, ako nije dobar cornflakes, bit ću ljut. Snupi! Prehladan je, ali gospodaru, Tata Marko, ne može se tako više ponašati sa Snupijem. Šu, dosta, ali Lele, ne guraj me. Nije to lijepo. Tata Marko, grozan si, idi tamo, čuo sam da se kečap otvori novi. Molim? Kečap? Dila ja. Tamo je kečap, odi tamo. Idem ja, kečap. Evo, Snupi, slobodan si, nećete više tata Marko gnjaviti. Hvala Leo, kako ti se mogu odužiti? Gospodarice me zovi kao prvo i kao drugo, odmah hodi po kavu, ali, idi po kavu, zar me ne slušaš, spasila sam te. Dobro, gospodarice, idem. Svi su oni grozni.